Togo presbyteria nyanyo hame agu nyogbo agbetiko sizu agu nyogbo no presbyteria nyanyo hame untinya tope akpereka la fanyi blasheke vo ato vasere pe akpereka la fa sheke blasheke vo ato no mawu pe lologbe gbesia gbe ya yeji akabla bevo evelea ene hamenyawo zo nyue eye dzimetɔtrɔ kple mawu subɔsubɔ yeji nyue osɔfo aku ƒe ku le lome le dzodze alo frebroa blavevɔ adelea le ƒe akpeɖeka le afa asieke blatɔvɔ ɖekelia gbe wɔe be woɖe osɔfo Ernest Agudete tso agunyɔgbo dalave yi lome woɖe katekiste Ernhard Paku va eteƒe eye woɖoe osɔfo le dame alo maya enyilia le ƒe akpeɖeka le afa asieke blatɔvɔ evelia gbe eya nye ame gbãtɔ si woɖo osɔfoe le agunyɔgbo dalave gbedoxɔ gã la me eye wozu agunutome hameawo katã dzikpɔla ena woɖu mission nkeke nyuie le agunyɔgbo agbetsikɔ le ƒe akpeɖeka le afa asieke blatɔvɔ evelia ma me wova ɖe yi atakpa me le ƒe akpeɖeka le afa asieke blatɔvɔ atɔlia me nyɔgbodu eveawo ɖu woƒe yubili etɔ̃lia si nye ƒe bla atɔlia yubili la le dzome alo December wi adelia me le ƒe akpeɖeka le afa asieke blanevɔ atɔlia gbe le esime osɔfo Ernest Foli nɔ agunutomea dzi kpɔm le ɣema yi la osɔfo Salomo Malet si nye nyɔgbo dalavevi la nye hamea ƒe moderator eye osɔfo Samuel Ataklo si nye nyɔgbo agbetsikɔvi la nye synode nuŋlɔla woɖo Samuel Ataklo osɔfoe le kpali me le dzodze alo Februar adrelia le ƒe akpeɖeka le afa asieke blatɔvɔ adrelia gbe eya kple Ernest Foli ye woɖo nenema ke woɖu ƒe bla adrevɔ atɔlia yubili le ƒe akpeɖeka le afa asieke bla adrelia ƒe dzodze alo Februar me tɔxenyenye si nɔ eŋue nye hamea kplɔlawo na be woɖu yubili sia le teƒe etɔ̃wo siwo nye mission tɔve si xɔ ƒe bla adrevɔ atɔlia le ƒe akpeɖeka le afa asieke bladevɔ enyi me agunyɔgbo dalave kple agbetsikɔ kple lome le ɣeyiɣi ɖeka ma me ɖe wo nɔewo yome tso dzodze adrelia va se ɖe blavevɔ evelia dzi. Atɔlia sukunyawo esi Bremen mission yevuawo va la woɖo suku ɖe toa dzi na sukuviwo kple nyɔnuviwo siaa ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo siaa gɔmedze suku dedea xɔ ƒe adre wofia nuwo le evegbeme tso klase gbãtɔ va se ɖe etɔ̃lia dzi si gɔmee nye le ƒe etɔ̃ gbãtɔwo me eye wofia dzama tso klase enelia dzi heyi nuwuwu míekpɔ ale si nuawo va yi edzi le englisiawo kple franseawo ƒe togoa xɔxɔ le xexeme ʋã gbãtɔ megbe la va yi esi Paris mission dɔgbedeawo va xɔ hamea la wogbugbɔ asi trɔ le sukunyawo ŋu hetsɔ wo ɖo ɖoɖo sinu franseawo ɖia suku ɖo la ƒe mɔdzi ale gɔmedze suku dede meganye ƒe adre o ke boŋ ƒe ade nenema ke ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo
metiakana le sukuxɔ ɖeka me o. Boŋ sukuawo nɔ vovo na hatsotso ɖe sia ɖe. Ale wowɔ todzi sukua wozu nyɔnuviwo ɖeɖe ƒe suku eye woɖo suku na ŋutsuviwo le gɔme le ƒe 1990 me. Gbã wotui ɖe mɔ si tso Dalave yi Agbetikɔ ƒe ɣetoɖoƒe kpa dzi. Wotu xɔ ɖeka si me klase 3 nɔ eye wotu xɔ bubu si nye nɔƒe alo kpɔme na ŋutsuvi siwo tso agu du bubuwo me. Woyɔe be kɔdzi. Teƒea va zu aƒeme eye xɔ xoxo siwo gali va se ɖe egbe la zu amenɔƒewo. Emegbe wova gbugbɔ sukuƒea tso ɖe teƒe si nyɔgbo dzidzɔ le hamea le gbedoxɔ yeye tum ɖo fifia la tso ƒe 1992 yi ƒe 1994 me le esime osɔfo Ernhard Paku nɔ anyi. Wona agudu blibo alo amehawo katã wɔ dɔ sia eye wotsɔ ŋkɔ na sukua be Concordia. Nya sia tso yevugbe Concorde si gɔmee nye ŋutifafa alo amenɔewo gɔmesese me. Togbɔ be ezu alea hã la, woɖe mɔ na ŋutsuvi siwo le sukua dem le kpodzi tsã la, woyi edzi le afi ma kple nyɔnuviawo. Ɖeko womegaxɔna bubuwo kpeawo o. Nenema ke womexɔa nyɔnuvi aɖeke ɖe Concordia o. Nɔnɔme sia nɔ alea va se ɖe esime wova kpɔe be ŋutsuviwo sɔgbɔ wu sukua. Ale le ƒe 1995 va se ɖe ƒe 1996 lia ƒe suku gɔmedzeɣi la, woɖe ŋutsuviwo tso Concordia yi kpodzi. Woyi ɖatsaka nyɔnuviwo le agbɔsɔsɔ si dze la nu. Le ƒe 1998 kple 1999 ƒe suku gɔmedzeɣi la, Nyɔgbo Dalave dukɔa xɔ Concordia sukuƒea le hamea si heɖo fiaha suku ɖe eme. Ale tso ema dzi mission sukua meganye eve o. Ezu ɖeka ko le kpodzi na ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo sia. Fiaha sukulae wogbugbɔ tu ɖe mɔ si tso Dalave yi Kpalime to Zongo la to, afi si woʋui yi le ƒe 1970 kple 71 lia ƒe suku gɔmedzeɣi eye wòle fifia la. Míade dzesi be le zamawo ŋɔli la, sukuƒea tsona Tedoxe alo Mars me yina Dzome December me le ƒe ma ke me. Ke Fransɛawo va trɔe wozu ƒe ade. Wozu tso ƒe aɖe ƒe kele alo October me yi ɖe ƒe si kplɔe ɖo ƒe siam lɔm Yuli me. Yo míase ɖe teƒe ya na mi nɔvi vevi nyaselawo ke ne Mawu ɖe mɔ etsɔa míaga yi edzi. Nye enyaxlela TSI plus 228. Otrɔ bɔkɔ na mi. Bye bye.